Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, nama saya Muhammad Fatih Ali Waspara. Adik saya Ahmad Sora Ali Waspara. Kami mau baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasadna bihi jamua. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi dasyadir. Afala ya'lamu iza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tabipun, jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.